Dojenje je tema o kojoj se puno priča, no što kada ono ne ide? To je upravo tema koju danas želimo otvoriti i o kojem želimo pričati. Sponsor ovog podcasta je Kerryvel, to je danski brand koji ima sortiman donjeg rublja za trudnice i prati zapravo trudnice, dojilje i majke u postporođajnom periodu. Danas mi je jako drago da je s nama gošća, psihologinja, doktorica znanosti Mara Šibunović. Maram, dobar ti dan. Dobar dan i tebi. Kako si? Super. Jesi li spremna za pričati malo više o ovoj temi? Jesam. Misliš da je ova tema zapravo bizna? Da, svakako. Misliš da možda se i govori dovoljno ili da ipak treba malo više naglaska? Možda zamišljamo li svi da je to dojenje dosta prirodno, nešto se očekuje, je li uopće ova tema toliko što kada ne ide zastupljena iz sobnog iskustva? Pa mislim da se govori, ali možda se nedovoljno govori na način da se uhvati šira slika. I to je nekakav emocionalni moment, kakve su to sve promjene koje se dešavaju u ženi, u njenoj okolini, tako da mislim da je bitno zahvatiti zaista tu jednu široku sliku. Na koliko zapravo taj pojam dojenja je povezan sa identitetom majke? Taj cijeli proces, koliko je to zapravo neki način bitno i važno, koliko utječe na majku? Pa sve nekakve vodeće zdravstvene organizacije, poput Svjetske zdravstvene organizacije, poput UNICEF-a, naglašavaju važnost dojenja već desetljećima u svojim preporukama i to je i znanstveno potvrđeno. Znamo koji su tu zdravstveni benefiti, ne samo za bebu, nego i za mamu. Tako da je nekako normalno da za ženu to prestane biti samo biološki čin i način hranjenja, već ona to počne usko povezivati sa svojom slikom o sebi, sa svojim identitetom. Osim toga i to je čin povezivanja između bebe i mame, pa i u tom smislu utječe na njezin identitet majke. No tu bi ipak napomenula da je biti majka puno više od dojenja. Da se povezati možemo i ako ne dojimo, kroz nekakvu svakodnevnu brigu i emocionalnu responsivnost na potrebe djeteta. I da se zapravo majčinski identitet razvija kroz vrijeme. Dakle, on se gradi kroz odnos između bebe i mame, ne dešava se preko noći. Tako da zapravo ne bi bilo fair svesti čitav identitet majke isključivo na dojenje ili uzimati dojenje kao jedinu nekakvu mjeru ili dokaz identiteta dobre majke. A što se onda događa kada imamo ta neka određena očekivanja, odnosno majka očekuje, planira i onda u jednom trenutku ipak ima neke izazove ili dojenje ne ide kao planirano? Što se tad događa u glavi majke? Pa kada su ta očekivanja vrlo visoka i kada ih se nekako žena fiksira na njih, a ona se ne ostvare, onda kao i inače u životu sa očekivanjima to razočaranje može biti vrlo jako. Može se javiti jedan osjećaj gubitka kontrole, osjećaj osobnog neuspjeha, sram, krivnja, čitava paleta emocija. Baš sam zapravo htjela da uđemo u taj element. Koje su to emocije, možda najviše ili najčešće, da bolje razumijemo? Glavne neke emocije koje se javljaju su definitivno krivnja kad majka ne može dojiti. Taj fenomen majčine krivnje je stvarno danas čest i puno se o njemu govori na društvenim mrežama, pogotovo ako je žena internalizirala tu poruku da ako ne dođeš onda nisi dobra majka. I onda bilo kakva poteškoća, problem sa dojenjem može za nju postati novi izvor krivnje. Također ono čemu svjedočimo je tuga kao emocija, zato što tuga je uvijek percepcija da smo nešto izgubili. Pritom to ne mora biti nešto konkretno, neka osoba, neka stvar, nego može biti gubitak nekakve slike koju smo mi imali. Ako je žena izgradila u tom iščekivanju tog poroda nekakvu sliku kako će izgledati to povezivanje s bebom, kako će izgledati to hranjenje i sad to izgubi, to zaista može kod nje okinuti jedan proces tugovanja. Onda česta emocija je ljutnja. Nju bi isto voljela normalizirati i žena može biti ljuta na bolnički sustav, ako osjeća da je dobila kontradiktorne informacije, da nije dobila dovoljno podrške, dovoljno vremena, da je izašla iz tog rodilišta nespremna, jer ipak ta podrška u rodilištu je izuzetno bitna. Onda ako ona izostane,
može to izazvati veliku ljutnju majci. Može čak biti ljuta na vlastito tijelo, ono u smislu mene moje tijelo iznevjerilo. Pogotovo se to dešava ako ima problema sa laktacijom, ako ima bolove ili ako je porod već bio praćen nekakvim tjelesnim izazovima, pa onda je taj osjećaj da me tijelo iznevjerilo još veći. A može čak biti i ljutnja na bebu. I to bi isto kao psiholog htjela normalizirati. Većina roditelja, ako su iskreni, će vam reći da ja sam u nekom periodu svog života jako bio ljut na svoje dijete. I zapravo ljubav prema djetetu, radost i zahvalnost i ljutnja su neke emocije koje mogu koegzistirati. Jedno ne poništava drugo i ako smo emocionalno inteligentni, negdje možemo to naslutiti i shvatiti. Često se žene zbog te ljutnje samo osuđuju, kao kako sada ja mogu biti ljuta na svoju bebu. Ali ta ljutnja nije isto što i nekakva potreba da naudiš djetetu ili da ga ostaviš ili da ga odbaciš. Ljutnja je normalna, prolazna emocija i zapravo je više reakcija na to da sam ja preplavljena, da mi je teško, jer sve ove emocije o kojima ti ja sad pričam moramo uzeti kontekst u kojem se dešavaju. Dešavaju se u kontekstu ogromnih tjelesnih promjena, hormonalnih promjena, nespavanja, bolova, preplavljenosti informacijama, tako da sve ove emocije su potpuno razumljive i nisu nekakav problem koji mi sad trebamo rješavati. Znači one su zapravo na neki način i normalne i ne treba bježati zapravo od njih. Tako je. A na koji način i kada dođe do njih možda majka se može samo kontrolirati, pronaći neki mir u cijelom tom i koktelu hormona i svega? Pa gle, nekad ako to se stvarno prolongira, može se tražiti neka psihološka podrška, ali možemo i same neke stvari za sebe napraviti. Prvo nekako si to sve normalizirati. Ovo što mi sad na neki način radimo kroz ovaj podcast, jednostavno kad uđemo u onu mantru ja se ne smijem ovako osjećati, nešto je pogrešno sa mnom zato jer se ovako osjećam, to je problematično. Znači prvo je nekakvo to prihvaćanje da su sve emocije vezane uz dojenje i vezane uz postpartum općenito ok, očekivane, normalne, a tek nakon toga možda mogu ući u nekakvu promjenu perspektive koju imam u glavi. Pa tako se zapitati, ok, možda ne mogu dojiti kako sam željela, potrebna mi je više podrške, ali što je to moje tijelo već iznijelo? Što je iznijelo kroz tu trudnoću koja nije kratka, koja traje 9 mjeseci, to je puno vremena, gdje sam puno toga već žrtvovala. Što je moje tijelo iznijelo kroz porod? Koliko sam ja već truda, ljubavi uložila za to svoje dijete? Mi žene često to nekako podrazumijevamo, a fokusiramo se na ono što nam ne ide. Pa ćemo se onda fokusirati na dojenje ako nam dojenje ne ide. I nekako možda najvažnije pitanje što je meni sad potrebno da bi ja bila dovoljno dobro i da bi moje dijete bilo dovoljno dobro. I vraćanje tog nekakvog osjećaja kontrole, pritom to ne znači vraćanje u nekakav savršen plan, jer tako nešto ne postoji, niti postoji potpuna kontrola u životu, nego doslovce vidjeti kroz nekakve dnevne izbore i sa bebom nad čim ja imam potpunu kontrolu. Ja to nekad čak dam klijenticama da zapišu na papir, Što je to nad čim ja imam potpunu kontrolu, pa se tu žene znaju iznenaditi koliko je malo toga zapravo. Što je to nad čim imam djelomičnu kontrolu, a što je to što je potpuno izvan moje kontrole, Da idem više prema tome prihvaćanju da u postpartumu ja nemam potpunu kontrolu. Puno toga ne ovisi samo o meni i mojim odlukama. I kako se isto sa emocijama možemo pomoći da o njima pričamo. Ali ne sa bilo kim. Jer ako imate sugovornika koji vas zapravo negdje osuđuje, posramljuje, umanjuje vaše iskustvo, to će vam samo odmoći. To mi je drago da se dotakla i toga. To je zapravo bilo nekako isto moje pitanje. Koliko je tu okolina bitna i ta podrška? Koliko to utječe na majku i na ovaj cijeli proces dojenja? Okolina je izuzetno bitna, ne mogu to dovoljno naglasiti i zapravo razne neke razine okoline. Prvo ta bolnička okolina i bolnički uvjeti u kojima se dojenje uspostavlja su jako važni. Ono što istraživanja pokazuju, prvi sati, prvi dani nakon poroda su krucijalni za uspostavljanje uspješnog poroda i tu je jako važno da žena ima stručno vodstvo, da ima podršku gdje će se pokazati
kako pristupiti prvom podoju, položaj djeteta, hvat, neko ko će odgovoriti na njene nedoumice, ko će reći šta može očekivati, kako da si pomogne, neke trikove i tako dalje. Tako da okolina u smislu bolničke okoline je izuzetno važna, ali naravno onda i po izlasku iz bolnice okolina u smislu partnera, obitelji, prijatelja i ono nekad se znalo reći kao potrebno je selo da odgoji dijete. Danas, nažalost, živimo u jednom paradoksu gdje se od žena očekuje da ono budu potpuno informirane, emocionalno prisutne, smirene, a nemaju više to selo. Ja vidim po klijenticama, za neke je ta podrška okoline zapravo luksuz. Nema im ko pomoći, a po meni bi to trebalo biti norma. I ako se još samo mogu nadovezati kad pričamo o podrški, možda razlikovati dvije razine podrške. Praktičnu i emocionalnu. Jel? Dobro. Praktična podrška, dakle pomoć oko obroka, kuhanja, oko spremanja, da se žena može normalno istuširati. Ne znam, meni klijentice znaju reći išla sam se istuširati na 5 minuta. Mislim, to ne treba tako biti. Možeš otići na 20, jel? Znači, ta nekakva briga o djetetu između podoja, organizacija posjeta, da to ne bude ženi prenaporno, to je sve ta praktična podrška, ali je jednako bitna i emocionalna podrška, a to je ono o čemu smo malo prije pričali, da validiram njene emocije, da je slušam, da joj ne šaljem poruku ti bi to trebala moć, pa kako sam ja, pa kako su druge žene. Mislim da upravo takvi komentari utječu na tu grižnju savjesti, da taj osjećaj grižnje savjesti nije uvijek od majke, već baš je takvi komentari okoline. Odlično pitanje. Da, zapravo kad kažeš grižnja savjesti, misliš vjerojatno na te emociju krivnje. Da. Definitivno. Jel? Ako pogledamo emociju krivnje, ona se javlja kada mi nešto pogriješimo, kada mi napravimo nešto što nije u skladu s našim vrijednostima. I onda je to jedna potpuno zdrava, utemeljena emocija koja će mene motivirati da se ja sa tebi ispričam ili da popravim štetu. Međutim, ako uzmemo kao primjer ženu koja želi dojiti, ali ne može, tu krivnja nije realno utemeljena i zapravo je više pokazatelj nekakvih očekivanja iz okoline koja su jako moralizirajuća, stroga, koja je žena internalizirala, nametnula sama sebi i sad ih ne može slijediti. I onda imamo recimo jedan te fenomen da baš zbog tog moraliziranja dojenja danas dio žena već unaprijed stvara ne jednu samo zabrinutost realnu oko dojenja, nego i jednu vrstu straha, jednu vrstu unaprijed se usuđuju da neće uspjeti, unaprijed se raspituju kako da izbjegnu to forsiranje dojenja, kako da se izbore za dohranu i slično. Znači vidimo čak kao jedan otpor koji se počinje kod dijela žena stvarati prema dojenju, što nije dobro, što nikome nije u interesu, i to nam je jedan signal da bi se ta promocija, odnosno ton unutar kojeg se ta promocija dojenja dešava, trebala početi mijenjati i biti više podržavajuća. A jel misliš i u tom nekom procesu, mislim ja prva kad nešto novo ulazim, odmah ću googlati, istraživati, pitati za savjete. Misliš li da je to danas malo previše sa strane, da je čak i previše informacija dostupno, ili je ipak potrebna i ta edukacija, puno mi imamo školu za buduće roditelje, je li to možda zapravo dobro kada je nekako kontrolirano i može pomoći zapravo da se majka osjeća, odnosno buduća majka osjeća više u kontroli, sigurnije, ili je više možda tvoje mišljenje da to dosta i prirodno i da možda ne treba toliko pripreme? Pa mislim da je ovo sad ove dvije pozicije koje si ti sad istakla su zapravo nekakvi ekstremi. S jedne strane imamo zaista danas mnoštvo informacija i vrlo lako se sklizne u taj ekstrem da se žena preplavi. I onda više ne zna koje su njezine prave želje, njezine prave emocije i slično. S druge strane imamo ovaj ekstrem da žene možda iz nekakve anksioznosti, te preplavljenosti, kažem, odu u taj ekstrem kao ma to je prirodno, ja ću to nekako moći. Jel? Mislim da ni jedno ni drugo nije dobro. Mislim da se treba educirati, podržavam i vašu školu, ako si nađemo nekakav takav izvor podrške koji nam odgovara, dapače.
Ali kod jednog dijela žena to educiranje više nije educiranje, nego dolazi iz jednog mjesta anksioznosti. Gdje je ona toliko preplavljena, toliko raznih nekih iskustva čuje, pa si počne stvarati neke scenarije u glavi o kojima do tada uopće nije razmišljala. I onda ono manično traži nekakve odgovore da će biti sve ok. To onda više nije educiranje. To je zapravo razbijanje vlastite anksioznosti koje ne djeluje. Jel? Tako da educiranje, ali sa mjerom. Kada si nam govorila isto tako o emocijama, znači rekla si da su one ipak normalne i to je velika promjena. No kada prepoznati, odnosno na koji način prepoznati da je ipak potrebna stručna pomoć? Ako nam možeš to malo više približiti, mislim da je dosta važno. Je, jako je važno. Pa gle, obzirom da žensko tijelo u postpartumu prolazi kroz burne hormonalne tjelasne promjene, nekakve emocionalne oscilacije su ne samo normalne nego i očekivane i tu govorimo o tom baby bluesu koji se po nekim istraživanjima javlja čak kod 80% žena, što je ogroman postotak. I to je bezopasno i to je prolazno. Međutim, ako te poteškoće traju, recimo dulje od 2 tjedna, ako se čak pogoršavaju i ako, što je jako važno reći, ometaju ženu u funkcioniranju, u povezivanju s djetetom, ako ne može spavati onda čak i kad ima vremena za to, ako je baš onako stalno tugaljiva, razdražljiva, tjeskobna, to su već nekakvi indikatori da bi trebalo potražiti pomoć. I ono što bi ja potaknula majke da ne čekaju 5 do 12 kad se stvarno cijeli sustav raspada, jer onda nažalost bude teže pomoći. Mi danas imamo puno saznanja o i perinatalnom mentalnom zdravlju žena i ovim postpartalnim poteškoćama mentalnog zdravlja. Znamo kako ih tretirati, podrška postoji i to je nešto na čem se stvarno može raditi i nema potrebe da se čeka 5 do 12. Da, a često čak spominje i pojam postporođajne depresije. Može li tu isto izazovi poteškoće ili nemogućnost dojenja biti povezana na neki način s time ili ne? Mogu, ali tu bi bila precizna u odgovoru, ne u smislu da će, ako ne dojimo, će nam to izazvati postporođajnu depresiju, ali ono što se može desiti jest da to bude okidač depresije kod onih žena koje su ranjive, kod onih žena kod kojih postoji određena predispozicija da budu depresivne. Tako da taj odnos nije baš ono uzročno posljedični. Više je to nekakav okidač ili nešto što može pogoršati postojeće simptome. A što bi možda rekla, što možemo mi kao okolina, na primjer, doprinijeti da damo veću podršku majkama? Mi smo evo i otvorili ovu temu, no koji bi tu još mogli biti koraci? Pa definitivno ovakvi formati, itekako znače. Danas svi živimo u digitalnom dobu i možda čak i više volimo vidjeti, poslušati nego čitati. Ono kao društvo što mislim da trebamo mijenjati su prvenstveno pozitivne promjene unutar bolničkog sustava. Mislim da sam danas više puta to naglasila da za to uspostavljanje dojenja prvi sati, prvi dani su krucijalni i to nam istraživanja pokazuju, a razina podrške s druge strane u bolnicama varira. Neke žene dobiju to što im je potrebno, dobiju to stručno, suosjećajno vodstvo, neke ne. Tako da bi se to trebalo malo uskladiti. Također, temelji za dojenje se postavljaju puno prije, postavljaju se čak i za vrijeme poroda, jer ono što istraživanja pokazuju, ukoliko je žena imala traumatičan porod s kojim nije bila zadovoljna, gdje je imala percepciju da je narušeno njezino dostojanstvo, puno je manja šansa da uspješno uspostavi dojenje. I još nešto na što kao društvo trebamo utjecati i stručnjaci pogotovo je taj diskurs unutar kojeg se promovira dojenje. Dojenje je najbolja opcija, najzdravija opcija i to treba jasno reći, ali ne sa jednim momentom pritiska, ne sa jednim momentom posramljivanja. To nikome ne doprinosi, ni djetetu, niti majci, nego sa jednim momentom zaista jedne suosjećajne podrške i uvažavanja raznolikosti ženskog iskustva, uvažavanja ženskog dostojanstva i mentalnog zdravlja. Jako si to lijepo isročila i hvala ti puno na svim informacijama, na svim odgovorima na moja pitanja. I što bi možda za kraj poručila možda nekim budućim majkama koje nas sada slušaju? Pa evo, možda nekako bi spojila sve ovo što smo do sad prošli. Znači,
da se informiraju, ali ne previše, dakle da ne odu u ono kompulzivno čitanje foruma i googlanje, da gledaju na dojanje kao nešto što jest prirodno, ali ako je prirodno ne znači da je jednostavno, znači to je vještina koja se tek treba razviti. Da očekuju izazove, ali znajući i ako mi se desi izazov nije katastrofa. To ne znači da ja sam loša majka i da sa mnom nešto nije u redu. I da traže podršku, ali ne bilo kakvu podršku, nego kvalitetnu podršku koja neće umanjivati, koja neće osuđivati, nego koja će slušati i suosjećati. Hvala ti, jako si to lijepo ličila i za kraj. Stvarno, ja sam jako puno naučila u ovom razgovoru. Nadam se da je bilo i našim slušateljima isto tako zanimljivo. Ono što bih ja htjela naglasiti za sve koji se dalje žele educirati, mi imamo Naj školu za buduće roditelje gdje prolazimo isto tako i kroz temu dojenja, pripreme za dojenja, ali i za pripreme i za porod. Sve lekcije se prolaze kroz stručno vodstvo i u svibnju imamo novi ciklus, te nakon ljetne pauze ponovo u rujnu. Još jednom želimo zahvaliti našem sponzoru Kerivelu koji isto tako podržava dojenje i sve koje zanimaju više informacija mogu potražiti na našoj web stranici i do slušanja.